Hello, a very good evening. Welcome to Manung Hutna, a 360-degree analysis of news and events. Manung Hutna me ampun utaram okchage. Yes, sahi ani ne hajik mapung pharak ka dorba kanglup ani gi oiba irang se exactly hajik me gi tarik ahum na chahi ni bhaga dorba ne hajik numit 3 ni mapung phadre aduna uri ba fibam di chahi ani se kari maram gi damakta central government na irang se lo shamang ngamdribino masai da khoi gi tongan ba khoi gi public ki opinions me am khak laigre lairiba oiriba lan se india gi adum ba proxy war ni habi gi fibam ba lairi aduna mapani gi changjal ba kuki militants sing se proxy army oina sine habi gi wafum ba lairi aduna Hajik akhoi Manipur government hana lairamba hajik totally paralyzed hoikre central government gi khutta laigre tongan ma kanglup ani gi marakta laiba akhoi gi CSO sing wari sana gi fibam lairi mamang wari sana kibusu laire yanaba laitri hajik phabu gi oina koki gi lairiba organization sing gi migrate gi until and unless makhoi gi oina di separate administration ni hariba se hariba wafum sida hajik akhoi India government na yabang ngamgadori bar hai wafam sini aruga lairiba fibam sida Manipur da president rule laba matung da Manipur da haji governor gi adum bar rule lama laira matung da mayam na koi lebak miyam praja na yam expect or mani Manipur gi governor so adum po haji Manipur governor na haji yam na bias laita ba maung di yengbang ngamda gi fibam bhawa ure haji se lebak miyam na neutral oiba adum ba president rule lama khak lakpa matam da lairiba irang si sumsoi shoi dana central government na lairiba kanglup ani gi marak sida bias laita ba adum miyeng jeng kani habi gi wafum lairami adubo hajik central government ki adumba khoi gi miyeng phawa karigum amta uraktre aduna hajik Manipur thoiba violence state government ki failure khakta natna central government ki achawa failure ma lei habisima di amna makseng urabani aduna hojik lairiba khoi gi laingak central government ki adumba president rule gi laingak sina Manipur gi rang si lotion bangam dre habisima di yamna makseng ure aduna mamang gi hajik chehi ani gi manung sida oireba film sida mapani gi sangjal ba tongan ba central khoi gi paramilitary forces central forces mayam koksu hojik Manipur gi oiba sida atopa kanglup maruina hajiki kuki hariba jati asida hena bias lebagi wafum phawu lairi aduna hajik chingi saruk amadi tamgi saruk sida oiriba fibam sida chingi saruk ta hena makoina yamna koigi yamna checksin na hari mafum singjida yengjan bugi wafum laite valley gi saruk khaktang da koigi faba pun bugi wafum mayam khaklai Manipur gi lairiba khulai lakhi haiba khulai sing phawa Manipur gi koigi arambai tengol ka organization sina masi koigi Manipur laibak miyam mamang da surrender tawkiba amadi deposit tawkiba wafum bau lairabani adumapu hajik singi saruk singda surrender tawbi wafum laite makoi di surrender tawroi habi wafum bau laire hen adum hajik makoi lansi ka hen prepare tawbi wafum bau laire aduna uri wafum de center na hajik Manipur si karam mieng de yengi bage kanglup ani koki natraga maite gi wafum tu khraga India gi suk chawgro state myam si gi manung da Manipur gum balai lainga khoi laitraba jumba laibak sida hajik se center na kari mieng yengi center na koi Manipur se Manipur ki part amta na tena khanbra natragana center na koi Manipur se neglect tawga thambadina maram oirga hajik koi geopolitical masigi khudong chab long na boi namakta lanche na makha chathalabra haibgi wafum tongan ba koi khana nei myam khak laigre aduna ngarang nahan thokiba Jammu and Kashmir gi Pahalgam da terrorist ki attack tawu tamdadi koi India gi maru oiba koi ki persons myam khak masigi matang da achoba review meeting tawgre India gi Prime Minister Narendra Modi na UAE gi masigi khongchat pawo thaduga India da halakpani at the same time India gi maruiba Home Minister Amit Shah khudak tama pham sira changbani adu Manipur gi koi gi mishimina yawgiba mioi myam khak manggiba nupi mioi angang taruk yawna mangkhiba hairiba thodok singda ngasi babu condemn ta boi wafum laitre so marui na ngasi koina khanna jagador topic se Manipur
neglected state by central government. Aduna topic siga hek thangleng sen website Oda Rinku Khumukcham, editor Imphal Times. Oda Rinku, very good evening. Welcome to Manung. Aduga Oda Dr. Yumnam Premananda, HOD, Law Department, Manipur University. Aduga Dr. Kiran Yendrembam, social activist. Welcome to Manung. So I appreciating all the guests on Manung. Hey, Govt aduna hajik akoi India gi adum ba yamna geopolitical interest am khaksu leibagi mami sisu yam phong na chawna da bagi wahum leire aduna hajik geopolitical interest phangna hona bada akoi gi Manipur gi irang se lotion da bagi wafam bau leibagi adugi wafam bau leire aduna hajik Manipur gumba pik pa jaga hajik thoi ba chehi ini gi lan sen misi mina mam khak yawre homeless mam khak leire hajik more than 70,000 displaced akoi gi miyoi sing in leire base still si bawa India government kariguma amata hajik injang sin election na bagida mukta reconciliation gi oiba adumba part to the khoi gi solution ki map amu bawa puthok gi wafam leite so try stay home industry India na khoi Manipur si neglect to hai sa si budi neglect to budu ki kai ke area to ri banu khot banu hai budu ki khan ni ngai diam lei si ti kano ai khamad masi dum chorok pu chuma male ko chorok chuma male di adum yengodona ko hiram khudi makta kusi adum neglect to birabani aduna bu border gi port news laise border fencing to bi ate adagi di NRC tawsi khotsi mitop singsi foreigner singsi khandoksi illegal immigrants khandoga mapana deport to kusi na tagana aini matugina citizen pigro kasu citizen piro yare amai to adu tawudu adu su tawda ba haitare adagi di Manipur gi thoiba terrorist attack si Kashmir ta tori wari buka masi kuitri ngan hani wani masi mawang ida 2019 gi aduna koi gi Pulwama strike se su yama maroiba terrorist ki keno di yawini ade handa kisina mu Pahalgam in Kashmir ko 22 April 2025 ta se mi kunni pan sire ayamana tourist ngaktani ko aduga asopos me am yawre adugi sindu yeng bodam nuaite ko mi mayam tata leiba de ko jin chen kan view ko lu taw i ngak ta chen ko don taw si ko nuaite ade foreigners nen bu ani yawini ana swai study India si yam hena decisive of action yam lore masi ma khoina ure ang si hai ba moi gi Pahalgam gi amaru ni thoi area si di Baisaran hai si Baisaran Valley hai tu pungani makhai deni attack taw se PM ana sidi yamna khong chatpa ya khong na chatpa ya da jaga ne ba sago na tu chatpa ko sima da to baduni hay Amarnath ki kari ge chatpa da du gi route amusu route ani le Amarnath chatpa da aduga si da 48 km per hour satoi si lambi si da Amarnath yobogi ana si amaru lambi di oiba ana tourist spot ni moina ha ba da mini Switzerland ni ga hai ana ada security ki lapses ti lere ada intelligence failure lere that's true aduma lere ada khoina mu hida hiding in a comparison with Manipur da mi 260 ki mathak tani officially series iboba adu ade helam su yai official record ni ko haije se missing the 35 38 ki swai lai rabani ana degi di displacement or kanda 60,000 plus ni ko internet displaced persons ana adu dan imported law da ba Prime Minister si Saudi Arabia da zeda dagi halai ne ba ko to ai lebak swaka da terrorist mi hale na yum chachare halai ne ba ko ana sigi posi leiba adagi di mamang su amisan phom du sat pada su akoi gi part man order pi gi bani order si akoi ni ibada akoi complete eradication of terrorism man Kashmir dagi adu tawni man hai gi bani adu ba hai na hoji attack tawra terrorist na akoi na terrorist pu akoi na eradicate to godra hai ga terrorist no ina tourist pu eradicate to koi wari ne ba ko si posi am lu bai tare adagi ai na sida hiding isi pitripur man condemn tawra masi ki terrorist attack se even UN ki secretary general book yaure condemn to sida aina sida thamni na sida India to me leite ba ko decisive ba 5 decision bangala we government India sida kam noning ise noning by the India unit to Mumbai so that is different thing ni aduga soma kandana terrorist free movement to mi haning mahatpa adagi di kai mai thaning thaba adagi anything thi tawla genocide campaign Manipur tawla aduna kaimte laudre aduga hojiki akhoi gi Pahalgam attack sek tawpada atubida CCS kawe khoina masi khwai chawbani ko cabinet committee on security side chawle tre mas cabinet committee on security phame prime minister chair loraga aduda
point manga su yana ki ko si ga maru ise si decisive action khal lawre ahan banana Indus Water Treaty of 1960 si suspend tore matam khari oina si haide Pakistan si Indus Water gi Suez ki Jenam gi Rabi gi Bees gi yam lai ture me si gi sing ji phangda gi Pakistan pura lakna duini si gi Indus Water Treaty 1960 si matam khari oina in advance thame right tari ni stanza si ICC de laku se adagi di Shidi check post हम ले बको सी की check post integrated check post काय लेकिन अटारी कोई अटारी सी close तो है सी इंडिया अटारी वर्गा कोरिडोर है तो सी कोई की land port ने बको सी देनी अच्छो बत्रेट इंडिया का कनो का तो नहीं से पाकिस्तान का अदु मतम खरी अदु close ऑप्शन है आधगी दी अमन नगासाई इंडिया दे लेरंबा पाकिस्तान मयाम की वीसा मयाम सी खुदा कैंसिल तौरे अदुगा इंडिया सी 48 आवर की मनुंदा पाकिस्तान मयाम कापथोखरो दी लिव द इंडिया नोटिस थ्वे अदगी दी अमोमदा पाकिस्तान के लेबा डिप्लोमेट अदगी दी डिफेंस की मिलिटरी नेवल एयर अच्छी मयाम लोइबा अखोगी इंटरनेशनल लॉ दम ले वहायमा पर्सोना नन ग्राटा हाइदी अनडिजर्व पर्सन अखोई नो पामद्रे चखरो हाइरेबको अमाय लाथोखरे अखोगी हाई कमीशन अखोगी न्यू दिल्ली दा पाकिस्तान की लेदिसे अदुसु मतम पी मोइन ए वीक टाइम दा लोय चखरो हाइरेबको अदगी दी सेम एस इंडिया की लेरंबा इस्लामाबाद लेबा अखोगी इंडिया की डिफेंस की मिलिटरी नेवल की करीगी हाई कमीशन द लेबा याम दु अदुसु लोय लाओ हाइना अवाइना पीरेबा येउने स्टेप मंगा लखले पुरा सिदी ए काइन वार गुमनी पाकिस्तान मथकता वार दि लाथोक्त्रगसु वार के टाइप ता डिप्लोमेटिक ओके दो इधर दा याम डिसिसिव ओइबे एक्शन हम कक लखत ले हजिक से या गवर्नमेंट ना सो व्हाई नॉट इन मणिपुर के हजिक लेबा कोई चही स्वाई वाइज फोकस तो अदु नहीं लाक्से सी आई हा फोकस तो मयाम फोकस तो जे केनो का सी सुमाइना यामना ड्रास्टिक ओइबा केनो सी लगन दियो पाना सीदी वार तौरम दाई गुमदा लौनो पोने बको सुमाइ लौरे लौरगा अखोई की मणिपुर गुम्बा सोम साइनि को का अंसाई नरेंद्र मोदी अखोई ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर वांगांग बदसु कैना कुमारी से काश्मीर से कैना कुमारी सिदी टेरोरिस्ट सब लेहलरोय कैन हाय बको अदुगा कैनो दगिना गुजरात दगिना अखोई की मणिपुर बो हायरो मोरे बो हायरो सी परिंग दी याउद्री वारी सिदा अदु ताकबदी इंडिया हिडन एजेंडा म लेबदु अदय वइदुरा जप्रेमंदा हिडन एजेंडा गी वफम दुजु अदुजु ओइरे अदुगा मसी एनी पॉलिटिकली कमाइनी येंबे इंडिया गी हजिक लेबे नरेंद्र मोदी जे अरब तक चटलगा माना खुदक तमागी प्रोग्राम कैंसिल तौरगा मणिपुर सॉरी इंडिया दा लाकपा इंडिया दा लागा हजिकी अवाना मयाम द शेयर तौबा तोंगानबा खोगी हजिकी ओदान थमीबा खोगी कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी की मिफम फमगिबा अदुंबा खोगी पॉइंट मंगा दा युमफम ओइबम खक लौगिबा अदुगी मथक अमुक हजिक ngasi मकी ओइना बिहार की मरुइबा खोगी माधुबली अमदी दरबांग की जगह नरेंद्र मोदी ना इलेक्शन की कैंपेन द वी वाफम बो लैगरे हाइबदारे अदुना साइदा पॉलिटिसाइज द प्रजा जिंग द खोगी बीजेपी गवर्नमेंट से हेन खोगी मरा चेनबा मखोई से तुंग कोइना खोई सेटल द यानबा अदुगी वाफम ख उब्रा कमाइ द विषय बस काइंड ऑफ पॉलिटिक्स नि टेररिस्ट को माइन एलिमिनेट तौगत के हाइसि टेररिस्ट नि अदुगा मसीदी अरुब थबकनी को सिगी पॉलिटिक्स सी अखोइना चंगु जापोते सिदी चक्रव्यूह मनी अद मसी अखोइना मसाइगी फुलवामा की मसाइगी अटैक तौरपदगी अदुदसु इलेक्शन की कनुमसु ओइनगी दनको असेंगबदी साइन तौबसि मी हाटपसिगा इलेक्शन से नेशन नरोइदबनी को अदो इंडिया ददी मी याम मनीना इवन कोइना हजिक कश्मीर की इशू जिदा कोई हिंदू अमदी सिगे मुस्लिम की ओइबा पोरम खक यूरोप स्वाइ वाइसिदा हजिक असिंग म येंगदबा वाफम सिदी टेररिस्ट की ओइबा मियंग दनी अखोनी येंगदोइसे टेररिस्ट दी यूनाइटेड नेशन ना हाई सी मागी रे कनो लेते मागी मखल लेते को हिंदू टेररिस्ट अदगी दी मुस्लिम टेररिस्ट सब लेते टेररिस्ट लोरे टेररिस्ट हागदी स्ट्राइक टेरर इन द माइंड ऑफ पीपल को अदुगा इंडिया भारत नाइ सानिता द पीबा अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन की सेक्शन 15 द पीबा एक मयाम दु तौ तारे नत्रगन इवन सेक्रेटरी काउंसिल की रिजोल्यूशन यावसिंदु अदुदुनेबा टेररिस्ट हाइसे अदा खोना पॉलिटिक्स सी तौरिसी यो टेररिस्ट माय फ्रीडम फाइटर यो पॉलिटिक्स हैना कनो हाइदना टेररिस्ट हाइबगी पोनी हादि हिदा यावसी पोक की पाकिस्तान ऑक्युपाई कश्मीर स्वाइद की तौरपनी अदे इस्लामाबाद की तौरपनी हाइरि वेल प्लान नि मोइनसु स्केच का थोखरेदना कमी होंगी लश्करी ताइभागी फ्रंटेल ऑर्गनाइजेशन तौबनी हाइरिबको अदुना सोमदना हेत थिकट खोकट पक साक्त वार फुडिंग नि एनआई कैप्शन गरे नत्रा अदगी राजनाथ सिंह ना लेम थारोय हाइरे अदगी अमित शाह हाइरे अद इवन सुप्रीम कोर्ट पक फुल बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट इंडिया फमगा कंडेम तौई अद मसु मजि तौगनु मसि मते एक्शन लो हाइरिबको नमुता आइना खनमदा होल इंडिया सी साइगे कोई सिस्टम सी
against the terrorism ki type to akhoi na male bako mala kanda Manipur gumba swaidana adu upside down oi ba hai tare masi madi am sumde aduna terrorist muthalane hai bani ka lem tharo hai prime minister hai YC India will pursue Kashmir attacker to the end of the art ka hai ni lore ne hai di khudik makta akhoi gi ukari upambu na longthok bu upsalo ka to ba me to thidu re hai bani lem tharo hai ni ba hunter ne hai re moina aduna adomdana hunter ban leire adagi Chhattisgarh zu tawri natra Maoist si aina toina haijaba 31st March 2026 last day ne Maoist ki muthatoram ne ba adu amai tawda Kashmir ju muthalani haire ami sans order thokhabri mangda aduga Manipur gumba swaidana akhoi mam ju loi sira leina ko terrorist loina halaga khoi ji siro aswangi sina yaw du wari ne ko adu kadi akhoi na bigger conspiracy aduga politics terrorist ki situ politics ma tawri hai bani aina khama irrespective of Kashmir gi akhoi nungaite Kashmir da isam chamba mafam yu yengwa lakpa tourist sindu da unarmed civilian du da khulai thaba se ain da yadabani masi uncivilized poni akhoi we condemn tawi tawri ko masung it should be treated equally so kana tawri su equally treat taw ko somda akhoi gi cookie narco terrorist haire akhoi ai ni narco ri kya yaude terrorist tang hai terrorist di terrorist lore terrorist li magi race leti caste leti religion leti kaino magi di mi hat pasin mai thabak ni aduma mi singdu akhoi na lotion biu hai bane Kashmir de lotion gi hedana nasai gi akhoi gi CCS phamdu maina akhoi sigi su high note ka do phamdri akhoi sigi su deadline piraga terrorist takhai om chang hai bane adu takhai basi masi moina takhai bi yadramina akhoi state government nu takhai bi ko still akhoi gi governor sisu sigi president rule sisu a kind of government ni law and order is still in the hand of this the government aduna aina khamba takhai bi moina takhai dramina akhoi takhai no plan ma changi hai bani da natragadi akhoi na takhai ni lepam matam du da akhoi mi de lero mi lu shira ne aduna aina khamba da either akhoi shiba natra terror shiba ani sida akhoi na choice to goda bane ko ada geopolitics kari angle mayam lay sabane asum da chuni Kashmir gi su natra Pakistan aseng madi moina ngamagadi Pakistan occupy Kashmir si police ke war law tho ne ko asidi kitak tawri ba poksi di kuthadri na ko poksi line of control si handle laga Pakistan occupy Kashmir poksi India loksen da dong ne sing madi India lam ne hai ne ba ko sabane som da su illegal immigrant mayam loksen dana cross tawri ni line of control cross to mujahidin mayam na laskari toibana India da land to budumaina mi hat budumaina som da su Myanmar gi foreign hand yauraga mayam sina foreign mercenary mayam sina attack tawri ne habde Manipur da ita there is no difference to budabu asom dana yam drastic oiba yam decisive oiba decision maya lowri ba soma kandana no nothing som da kaim logde akhoi am si zero and thamne haibani da ana masigi double standard oiba se simadi we strongly condemn aduna ayu Rinku marina khoina prime minister India gi prime minister ngasi ba wang angana lai habisumadi amna chuma aduga atop key leaders me am khak sumna dagi India gi Amit Shah lakani hairga lamdaba akhoi irang se wala pundum da khoi gi June gi tarik ama swaida numit ni huni leiram matung chat khraga matung da ba tai tra tuk lakani ha madum laki drive tare anu commitment gi wari ji swaida totally hopeless oire India gi maike de gi lansi yam thuna loisan na gi damak da matam du da yam thuna retaliate chu ta hoda ba aduna hajik prime minister gi magi wari na mok tungana thamgraga hajik koi cookie militant sing hai tare cookie militant sing sina hajik tawri ba me am ji hajik Manipur gi oina hajik tainabam je governor oire hajik India gi mahut chilaga maze political post in labani president role ni aduna even governor he himself maloi ure hajik se Manipur thoiba irang oiriba fibam ma masamak se hana union home secretary ina Delhi da queen phamami ba mini Manipur gi CSO mayam phangna mai manak da chatlaba matung da cookie gi tawriba mokoi gi thawong jing gi loi utlabani but still he is also become a very good silent spectator sama win lai hai dare sai se da ngai comparison gi se kamaina tawr ba yai India ki akhoi policy se hamba Manipur sina India da merge to giba matam du gi leigiba adugi policy dugi paring naiba paring ama khakta Manipur sida aduda matam du da moina communist ki center or kani kolakani na singna gi thamamba mogi policy do aduga hojik phauta duga chathariba paring nai na chathariba after 75 years of independence da aduga akhoi Manipur su yawar kan hai tare constitution gi mogi de observe ka torok matam sida miyeng se India north east thamiba north east ki Manipur Nagaland Mizoram sida thamiba miyeng se Arunachal Pradesh sida thamiba miyeng se sumung hong da bagi mami si tai hai tare
handak ki pahalgam gi keno sida thokpa sida hujikta mayam haibire keno si akhoi gi yam thuna react towe kai akhoi su towe nungai tina kai do bai nungai tinu misam mayam dubu khulai pai ba moi khara la aga nomaina ka pa hat pa adugi thawong dubu akhoi na nungai to ba yamna phongdu e ba ko akhoi india pumbana phongdu I adagi media pumbana phongdu I adagi prithvi gi leaders kudemak na masigi pen da basingsil loina phongdu e ba aduga even Prime Minister of India say sigumba thawdok sidadi yam kan yawjaningda ma se sahi tha trak tha kun mari jibokta Manipur gi irang si wa ngang jede na leijarambane ba adu bokta ko Saudi Arabia Saudi gi keno sida chatpa sida magi timing se cut off tawthoga shorten tawthoga hala akan da khudak ta security meeting tawdana ade Amit Shah khudak ka thadana Kashmir thadana meeting tawdana masigi stern action lokat kani haiba gi pot ma ama lakhre ko masigi terrorist ki ek sibu kana na sogat kade gi ma su sogatte aduga mi keno na su sogatte ba kana gum amta na su sogatte ba aduga kamai tawge da November 2024 gi November da angang thani pan gi ama yauna khoigi nupi taruk minor anim su yori jiribam gi thogdokta kamai tawge da terrorist na moi kidnap su tawra moi no moi kapam basu nati ko kidnap su tawra aduga miha tina halakpa matam de not a single condemnation from the Prime Minister, not even a single condemnation for the leadership of the Indian leadership side tagi karigumba condemnation amata lakhi de sida at least a condemnation bokti changmaneba adu tawde adugi mahutta mana America chatana dagi lamate te chatana Manipur gi potse Amit Shah nang tawro habni khangde ma tawro habni khangde thammaga dum lerga irang sem thola thamu habi mo amda thambasina maram orakanda they have ko khoi se hujiki India government gi hana leramba colonial attitude apari yengi attitude se hujiwa hongdoktri Manipur di ramna hongdokte ge da Indian constitution de piriba khoi constitutional machinery sing se mechanism machinery sing se amatta exist hondana amatta chana handana amatta hingandana thammi bane constitution ise freedom phangaba independent phangaba nation amagi kogi rules and regulations lebak ngak na bagi damakta citizen sing si protect tong na bagi damakta citizen sing si the right pin bagi damakta same badu ma constitution neba masigi matung ina lebak sing ngak ka sida masida piriba provision mayam ama kogi Manipur sida phangdana lari sida karisu thoksa dana keno dudi leirei neba center na adu whereas when it comes to asongi Kashmir gumba adi Pakistan gumba gi Punjab gumba gi sigi side ta lakuma matam dadi kari tawge ha matam da akoigi moigi security se acta angakpada pujandana thamjandana tawraga security me ama thammeba to be very frank akoida aina hajan haibada handak akoigi tawgiba keno ama kakta interaction program ama kakta army gi Assam Rifle gi IG na phongdokhiba famche mana of the record nibudi high adubu of the record also I will tell that of the record mahana battalion manga abatar keno duna border senana basili uji khara hingata batawi adu haidi the density of the security arrangement along this Indo-Myanmar border is very less so they cannot control the illegal immigrants as masana hayaba mana hari report to magi justify tawna haibani but what adugo mana musa hayaba on the other hand asom dadi am kana ngam ise kagino the density of the security forces deployed there is 80% ko more than the density here of the security force had you ko adudi karamba som cycle se kanana na concern oye se sigi potse asida dum utla kaigino bada yengo sida moina Pakistan ga yekna bani haibagi pot ama khakta leijaraga su a more superpower country khoi China si somda la kanda magi private security forces me ama thama kanda chalaira kanda geopolitical keno sida namdha ba kari tawna ba taw sida sidagi ngakthok na ba ina akhoi gi keno se akhoi gi notice ki leiriba paring se ngakthok na ba ina honam ning bagi pot amta leite ba aduna akaina aina tajin gi wafam di hujik chi khomjom de su tawi kongarang ko ada ipai pu sing na sirani khang na mai thirani khang na lan soknaraga akhoi ji 1891 gi war da koi se ong ko phangna honna jagi ba ipai pu sing ma pham kaya da akhoi gi keno da akhoi gi western battlefield adagi songi keno ching macha ani gi
kaksingi machimana singi battlefield or the Kongjong battlefield mayam do the hecta arak ko phangna kano tawdana lan thengna dana haidi ngamoi khangkhangna maithirani khangna bawta British mayokta akanba lan thengna ki bido khoi khangowe ko aduna adugi lan thengnabagi spirit to kamai tawgem tamda Indiana 1947 da khoi ning tamaba patung 1949 da Manipur se namlo loksan namlo hai ge namdana loksan gi ni kai no they don't care about Manipur so namdana khoi luhongdana lobon nupi gum maina logi maina kon phara lobon mai tawge aduna sumaina leiriba khoi gi sigi Manipur se khoi namlo se loksan gi matam sida moina khoi de yengi be tu se kaya kari no bu hujik yengi ba keno se akoi di panga ta tok tar sanu adagi akoi gi sida leiriba crisis se 24 month surab sida prime minister na wafam amata ngangdraga keno sida keno gi matang sida wafam khara phongdura ewa hujiki Kashmir ki keno sida adu maru ena Bihar gi election si lakpagi ramana haigi bisi mana Bihar gi keno sida mana pikiba keno se response Indiana hujiki hairiba terrorist sing se trace tawgani punish tawgani adu masak khangdokani and then prithvi da mafam amada leirasu ko makhoi se prithvi da gi takthokani haibaneba terrorist takthokani haibaneba terrorist se di ojana define tawgrene ko aduga punishment to the mahaloi masigi damakta man strongest and quite kanba strongest word phongdo e ko what about the terrorists who kill the 6 innocent civilian atai di kamna bada sibni hairo khalo atai di many koi ge kam riot ne na khalo bok tamdo about ta but adu na tab yori ko mangi ba mayam yori para ati mayam yori de no me kapsala ga micham de kapsala hat mayam yori drone ne tek ta ka pa sigi ba mayam yori adu gi mayam du bok ta khitang akoi ton down tok thoga hujiki taruk akoi gi nupi taruk siba adu gi manung da angang chama yawbu da wai amata phongdorok ta bisina khange maramdi Indiana Manipur se kashu oina lawde matam du da loksan gi da thamba akoi gi status da aduga du policy du chathare aduna akoi ge do botai khongjom de gi ipai pu singna lawgi ba thongna do akoi se loksan gro matung da tam namthara kan da akoi se dependent hoela kan da akoi gi thongna se som hatora kan da adu hatok na ba sizna ba da akoi gi proxy army me amaga akoi ne moina semjin na ga sizna rakpa adai akoi sum lekha tarak pagi akoi kholaw bo lok joba ngam da bagi pot ama leireba the spirit the ko akoi gi the essence of ko akoi gi the patriotism that runs to our blood hana chelam bado adugi pot se karai de mang rage se namdaraga chelhan gi da bagi thabak ama dependent no helaga ama da kak haijan pasha khara pisan power khara pisan adagi khara na nunga helaga British na India ma chakra nunga helaga rule toramba dmaina India na Manipur dagi su maitai misa hana thongna pharamba singdu khara moi misang changal gan nunga helaga na thammakanda akoi Manipur gi hana gi thongna yogi poto namdharaga thambireba aduna khongjom de gi lakpa sidai sida akoina akoida thongna do akoigi thongna do kauthokpa phatte akoi ningsing gadabani ningsing akanda akoi Indiana akoi lotion akoigi ihou se akoigi irang se akoigi crisis se lotion bigadaba natarbalina akoina thogla kanda akoina oina ihou se irang se crisis se lotion mama changneba we should not depend to India now huji bokta sigi phibam Palwa Pahalgam ki Thokdokta India government ki leadership ki magi prime minister ki response में हम तो ये मुर्गा कोई मणिपुर तो ही बिस्तर prime minister ना गसी बाबा मना ममित पकुप तबके माई बाग लेथोक तबकी लेथोरक तबकी लेरी बफिल्म से की ये मुर्गा ती it is better that we solve our own problem for मसी है ना कोई इंडिया की तोंखाई तासे है बकी वाफम ती नते अदुबो अखोई की पोचे अखोई ना आउन अखोई की पोचे अखोई की कनो में हमसे ना अखोई की दल लेजरी बा अखोई मियाम से ना हौरगल लोशन बन नत्रगदी थारे इब गवर्नर से जो अदुम हमु अदुम ताले रे करिनो सेंट्रल गवर्नमेंट की मखा ले बनिना अदुना इन मणिपुर देबुला आदि पोचे तौरुना अदु मोई मांगब तौसुनो हाइबगी इंटेंशन अमा लेबा अदुमाइना तवी अदुना अखोई खक्तना लोशन अखोई खक्तना सॉल्व तौगदबनी अदुगा एक्सटर्नल एलिमेंट यावरिबा मपानगी चंगइबा नार्को टेररिस्ट हाइगद्रा टेररिस्ट है इतना चमाने नार्को टेररिस्ट नार्को की कहो तब है मोई मैम की मथक वार तब प्लस
मोइनसु खोई खंगबिगदबदी मखोइगी मखादा ngakta leinanaba ina simlibu potto manipur da hanadagi leijara aba koki niena haiba koki gi nomenclature da makhada thamjaliba singnasu maduda wakhal taminaraga akhoi punna leminaraga moi mathakta lan toraga apunba manipur idea manipur do hanagi do adum sagatpa changi moi illegal immigrants indudi takthokiba changi haibase ahamagi oina ai sigi thamjagi exactly dani go aduna india lengak na manipur se namna far ga loksan gi ba adum ba lengam khaksu oibani for example like akoi masak phajabana pi wang chawba koi nupa namna bhar lauraba matungda koi yumda matam khara leminaranga da hainaraktaba pamaktaba dagi mongon hanna yengaktaba same like that manipur haiba leibak si india lengak na hojik si tuminna yengaga makoi na apama mongda leiriba community myam ne tongning ba tahonba khana hanba amadi makoi masengi marksida koi tongan isu myam sagalaga india lengak se hojik yengaga leibagi adugi mami du yamna chawna taboi anyway ai oda kiran dam lakna batau jage aduna oda kiran akoi manipur gumba leibak si yamna akoi leibak ama sembadadi yamna maru oiba leibak ama oiba koi india gi state singi manungda tawdabo akoi government gi concern dadi forefront oidaba adumba lengak ama oibagi adugi mami oina urakpura hajik oiraba akoi manipur da hauriba lan oiriba lan chahi ani se ngasi phawba masigi solution ta puthokdana leiba atopa state singa thokpa irang dadi masi yam atopa matamda retaliate torga yamna tuna loisalaga madugi chapchaba action lowbagi adugi wafam leiba aduna kamai yengbe तसेंना हारगदि कोई हुजिक तसेंना मणिपुर थोइबा इरांग जिगा दुगा ngarang कोई के जमीन काश्मीर थोइबा इरांग ani compare तरोगा येंगुरगदि कोई constitution of india gi piriba provision mayam je manipur yorokanda de amta leitre na haiba chamane तसेंना हारगदि कोई ममांग दे कोई ताव कनो ना प्रमाण ने याम फजना लोइ थंबिग्रे तसेंना हेक कोई थौदोग थोकांदा सुमदगी मी कुन ग निपान और माने सिबदको कुनिपान सु सिबा मोय खरा सोकपदुदा तसेंना हारगदि तसेंना इंडियन आर्मी की यूनिफॉर्म सेट पखरना तसेंना असीबा terrorist ama again once again ai ngasi topic cham ta ning jan jage manipur neglected state by the central government adani ai compare dau jage point focus ta we ai pelgam gi ngai di point tham ya tham gare koi na haijari na indian army su koi central government gi makha da laibani aina thamjani gi ani do kano tau jage tau bune compare tau ge tau bune sidai sta koi ta sengna haragadi indian army uniform set pa singduna khugri na thangna asiba du bokta manga kakpagi hojik video mate amakan viral hoy whereas in the state of manipur central government na ekoi ta sengna haragadi state ki kano si machinery sing je fail ore administration ngamdre haiba matamda emergency provision manung da yaw sing da it should be the duty of the union government to protect a state to run a state yawribni adunabu hojik ekoi ta sengna animated suspension har madu pr article 356 imposed or kanda hojik manipur da leibu matam si bokda ekoi ta sengna har gari kari thabak torom mata ekoi gi president rules or governor rules and khangari governor na ekoi mahut chilaga ji government chalai manung je kemta ude hajani muni swaidadi ekoi indian army sing do ekoi gi singilam sing da kuki militant sing ga wari saba mako ge share tawminaba even kulai phai patian unabagi pot mayam ekoi ui but karimta ekoi terrorist ki ek mayam am leiri ba pot mayam kemta ude then ekoi gi idaun kuna high the mining asai gi any condemnation mata union home minister dagi prime minister dagi only defense minister dagi amadu udo no moi khudakta loina mak pira kande even chopper pairaga chatlaga yengaga even kano da ground kano do situation yengi Sumba pot me am tro kanda ekoi ta seng haigdi zero tolerance for terrorism haiba pot to ekoi manipur gi pot se external aggression leire internal disturbance to a haiba pot se khange foreign hand yaure haiba ji leire pok da central government na kemna tawdra kanda somna kanda even jammu and kashmir thok matam da di ekoi ta seng na indus water treaty gi 1960 gi suspension na thamakpa alagi tongan mayam ama sak visa gi exemption scheme moi gi kano pakistan nationalist sing da kano tawda even delhi da leiba makoi gi year gi adagi military gi defense gi loinamak pakistani mayam sing do within 7 days chatlo ana magi order tholokpa alagi somna kanda even makoi gi decision of high commission gi staff phoboda mi yankhai manga lerambo do kuntra da me ama 2025 da gi tawrani ar sumaina loinamak tongan mayam manga si lorok pot mayam urakan ekoi manipur da di ekoi ta sengna tongan ba mari lena ba central gi adugumba leaders mayam amana ekoi huji gi ruling di yawna tabasing na parliament da pukhalaga mayam masu laigre leiba mayam da huji ekoi foreign nationalists natraga illegal immigrants or narco terrorists ekoi na high ba kangu mayam ama particularly ekoi Myanmar
रोबदगी चंगजल इवसिंगना मणिपुर तौरिबा पोसे मखोइदि तसेंगना कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जिगी अरुगा डेमोक्रेसी चटपा लेवाक ने हारबा इंडिया जिगी माइथि दे मयाम तौरगसु वाफम ममता थमदबदु दा ngasai ko geopolitics अदुदु मयाम प्रजा सिंग ngasi पेंदना लॉय मयाम सिंग पेंदबि लाव नते असेंग बथो पोतुने देन अखोइना आर्टिकल 19 मनुंगदा एक पीरिबा देन अखोइ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की गोंडल ट्रायंगल आर्टिकल ने हारिबा अहुम आर्टिकल 14 आर्टिकल 19 आर्टिकल 21 अहुम जिगी प्रोविजन से सिगी पोट से अखोइगी इंडिया दा 1949 दा अखोइ मर्ज तौग्रबा मयाम सिंगदो अदुदा मणिपुर से स्टिल हौजिक तसेंगना मणिपुर दा सुंब मखल की थप अमदा पाइखत्रिसे मणिपुर जी हुजिबोक दा स्टिल काउंट तौद्रिब्रा इंडियन सिटीजन अमो ओइना मणिपुर दा लैरिबा प्रजा मियाम जे हाबजे बिग क्वेश्चन होय अदुगा मणिपुर से 1949 दा मर्ज तौतोकिबगी पोतुगी मतांग दा ngasai कोइ नमलो लोगिबनेना कोइ जारिन कोना हाइगो पोतु का चमानना मदुदा ओजिक्सुम नमधरगा थम्मगा लैरकांदे कोइ मदुरा यानबा पोट म्यामसु पीदना लै हाबजे स्वाइदा प्रजा सिंग हाइजे सिनम मयक अमुगेना सेंगन बाइदि कोइ काश्मीर की पोतुगा मणिपुर पोगा कंपेयर तौमदंदा नेग्लेक्टेड स्टेट अमु ओइरे सेंट्रल गवर्नमेंट ना हाइबसदी करेम त कनिंगाइ लरदो वफम मोय सिगी पोचना मरम ओरकांदा एकोइ तसेंगना हारगदी प्रोविजन मैम कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन कॉन्स्टिट्यूशनल राइट फ्रीडम फंडामेंटल राइट मैम पीरीब मैम सिंह प्रोटेक्शन से अखोई मणिपुर योरदी असोमदना पाकिस्तान ऑक्युपाइड काश्मीर मनुंगदुदा नत्रगा पाकिस्तानी मैम पाकिस्तान की टेररिस्ट अटैक तौरदी मखोइद पीरब अनिगी कंट्री अनिगी लेनरब रिलेशन बहुत थदल तनरसु याय वार तौरसु याय डिक्लेयर तौसु याय मोंग सम अखोई अहमगी वार मक चपचान डिक्लेयर तौसु वार डिक्लेयर तौरप याबगी फिल्म स्टेप 9 लौरकान फोंग लाउथोए वेरस कोई मणिपुर हुजी तसेंग बॉर्डर स्टेट चप मानी पाकिस्तान मणिपुर असोम लेजबने नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट पार्ट मणिपुर तौरी पोस्ट कैमत थम्बीदब पोचना अमुकसु चंगजल मैम अखोई सेंट्रल गवर्नमेंट पीरप स्कीम प्रोजेक्ट मैम स्टेट की लेजब मैम मखोई एंजॉय तौर लै है खंगना खंगना मधुगी मैम कैम तब गमद्र लै अरे सोनाकंद अखोइना पीरिबा आर्टिकल 19 की प्रोविजन मैम फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियन से मथों मरम खंगदना अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सेपरेटिस्ट मूवमेंट तानबदो इवन कोटू ITLF केसु मैम जना गानी गांग मैम मदु करीमत एक्शन अमत लौकते वेरस इखोइगी से इलेक्टेड लेरिबा मखोइ 10 MLA 10 हुजिक लेरिबा कांगुसिना हुजिक एक मिनिस्टर सिंह कैबिनेट पोक यावरिङादगी लौरकपदना हुजिक फावबदा प्रेसिडेंट रूल ला अभोगदा मखोइगी मथक्ता लेरिबा इखोइगी रूल ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ एवरी लेजिस्लेटिव असेंबली एवरी स्टेट किदा लै मणिपुर सु लै अरुगा एवरी पार्लियामेंट किसु लै पोसिंग दुगी मदुंगिना मखोइदा लौकटपे याव एक्शन अमत हुजिक लौकटपु उदे अरे इखोइना मखोइ freely to move throughout territory of India, the citizen of India the pivani. Even अखोई मणिपुर लेरिबा पोट खुदिमक सिटीजन खुदिमक से even अखोई अदुगुम्बा मपानै चंगजलबुसिंग द मखोई सिटीजन ओइद्रबसिंग बोगसि throughout India territory द मखोई freely move तौरी अदुगा reside and settle any part of territory of India द मखोई ngasi enjoy तौर लेरे अदुगा even अखोइना स्वाइदा अखोई सिंग जगह सिंग सिदा बोगता अखोई इसा इसा की इपाइपु के हक्तक तगी लाइफम ओइना लेरम जगह बोगता उसी लाई खुरमबगी अदुगा अखोई even मधु बोगता मधुगी कनो दो आर्टिकल 25 of the constitution of India द guaranteed तौर पोट बोगता ngasi मंगल लकांद मणिपुर की प्रजा मियाम फंगदबसे स्वाइदादी स्टेट से नेग्लेक्ट तौरे सेंट्रल गवर्नमेंट यूनियन गवर्नमेंट हाइबसे कन्या लेत्र वाफम ngasi टॉपिक मरी लेना देन अखोइना स्वाइदा रिस्ट्रिक्शन मैम अमा मधुगी याब यादव मैम जो आर्टिकल 19 द पीरिब मरक्तुदा ngasi टू प्रैक्टिस प्रोफेशन कैरी एनी ऑक्युपेशन ट्रेड और बिजनेस अदु मैम द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन अदगी राइट टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म मधुगी मैम दु मथक रिस्ट्रिक्शन खरा जो लै रिस्ट्रिक्शन सिंग जे मखोई अदुंब सिंग दुगी एखोई मापानी चंगजलक सिंग सिदा मखोई तौरिब सिंग जा एखोई यूनियन गवर्नमेंट ना ngasi कैमता अदुम तौदना लैबा मालिसे करिगिनो तौद्रिसि करिगिनो आजु बिग क्वेश्चन है अदुना सुम मैम तौरक्त्रबनि रिस्ट्रिक्शन सिंग मनुंग दम यावी टू सेफगार्ड नेशनल सिक्योरिटी की दमकता स्टेट ना रिस्ट्रिक्शन सिंग थंबा याय टू प्रोटेक्ट कंट्रीज यूनिटीज एंड इंटीग्रिटी दा स्टेट ना मधु प्रोटेक्ट तौबा याय अदु सिगी मैम सिंग से एखोई कश्मीर दि अदुम स्टेट ना यूनियन अदुम तौबसे कोइ नुजि उरे अदु कोइ मणिपुर उदे अदुगा इवन स्वाइदा टू प्रिवेंट डिसरेस्पेक्ट टुवर्ड्स जुडिशरी यावरिबनि अदुगा टू प्रिवेंट स्प्रेड ऑफ फॉल एंड डैमेजिंग इंफॉर्मेशन एखोई मणिपुर मैम दौ केम तौदे अदुना सिम मैम सिंग सुम उरबनिना एखोइना इवन एखोई तसेंगना हारगदि एखोइना इंग्लिश की प्रोवर्ब अमदा honesty is a very expensive gift. Don't expect it from cheap people. Have it all. So the cheap people say politicians sing and equal or never. Not the central government. The your wishing to give from the every politician sing jina intinuai to withdraw nina. Aduna equina kay gino high kanda because in politics there is no friend nor enemy. Aduna
this politics is not a dirty game but politicians plays it dirtily habdo akhoi gi Manipur gi context urkanda Manipur gi potadi whether from the union government central government hai tare or by the state government state hinga do now still president gi miyeng makha da president rule article 3 chalai kanda governor na hujik para matung sida akoina mayam ama thajaba leram basing do tam tam dum tha chahi ani mapung phara ba chap chan phara ba je si bobuda kaim to bu u da basdi masigi potse Manipur yorga de koi neglect tawe have se taw de have yaroi aduna even ekoina mayam ama ngasi pho asom da chalu ba chatkada bo kanu bobuda magi schedule bodu kakthlaga even magi adu ba condemnation mayam ma thulaga even nungai ta mayam phung dok do Manipur gi ngasai hai gi ba even jiribam du kai wa na te aikogi nupam cha amaga nupim cha amaga mangi ba jaga du chi amma mangi na gari gi kon ju dum phangde then even army gi leimakhong army campus manung dagi even tika tawba huji mangi huji kano huji bu phangde adu sigi possible ta madu mayam na da lak joge madam ju ai ten lak dure first round je adu maroi na phoni yeng yab je ki kanglu pani gi irang sigi si ju sai tam thamase masi kanglu pani gi irang na te ja prem na te hajik oi ba film je de kanglu pani gi irang oin urabani mase uhan madu di akoi central government uhan bani adu tawra bu pradam yam na khang ga ju hajik gi oina kanglu pani gi oi irang oin lai ri bane hajik se asina mung atoba side thamaga akoi ngasi ba u mutam da india gi mafam yam jing da akoi gi army gi troops natra ga crpf any akoi security forces sing militants natraga terrorist ne attack to bujam na ure khoina adu haid bam fam jing jira khoi le praja jing da ot ne bi afam leite tawda Manipur gum leibak sida any khoi ge security forces in da militants natraga khoi any khulai bai bana masidai da ambush to mutam da manak tale na mioi sing phu bu chaiba hat patu pa yo afam leigre example ama oina hairang oi thongi massacre rims ki massacre adum tonga tonga Manipur da yam thina mi hat thina hat pagi wafum lai aduna Manipur gum abik bam lamda hajik yengi bam yeng congress ki palingai sarkar ki matam moijanu natraga BJP palingai sarkar ki matam do oijanu hajik center ki oiba matam gi pali ba sarkar ne yengi base khoi Manipur se adum namthar ga thambagi wafum mukha ubra ngasi bau siri base je maitai misam yam kang sigre sumba khoi gi fake and out killings ba almost 1500 in a lady ne hajik Manipur da so adoi du di ka mayeng so I the only not only harang thong na ta rims ki na te ban malong gi thokri mayam ma hai bo to loin to eba sidi koi ta sen haji mathibung pa da mathibung mayam ma elected mar te yorok center gi oiba view center ka ta ki wana te se center da lai phana oijaba taraga su Manipur da gi elected ona ka griba Indian union da hek mars to gi da ngasi bauta hek election taro pang thog mute on laki ba sing gi mayam du gi makoina thabak ona pang thok ngam da masa gi responsibility lobu ngam du gi mami ne ba adu gi chaicheng ne masi phangi se armed forces special power 1958 che na aphana sin na ga फगदो फतब जगह दा सिनगरे फतबने नाखन अनि मुक्तो लोय येंग या गजो ngasi खोइना valley gi area da armed forces special power act full swing da loy muk chana lai matam da valley gi area da mayo yu mayam do madu adum khoi ningjeng ba ngasi sing da still huji mayam lai sing da su thokte then sing the khulai pa mayam mo jile even ngarang na han gi paper de khoi gi sing na khoi gi khulai pa mayam amana khoi gi proclaim sinner kan da kambo pitu cho champur ta lambi cheme muk nong na khabar sing da media da focus or app huji union government kem ta lokhate sumba mayam sing je khoi kari gi no khoi na adum knowingly aduga adum khang tasan na dana lai ji kai gi no haiba pot ama then hojik ma khoi na huji helicopter tro survey tro chat pat mai kashmir se pa Manipur su ma khoi lakpi bu lakani hai mo lakta bane ba sirei se khoi na union na lakti karigino hai kanda aikon union government na central government na lakti si karigino mogi kari ba mihut sing jina hai kanda maru oi ba parliamentary sing lakti karigino kan koi state ta kari ba mihut mayam sina center da aikoi na khoi gi si yaning na tra yaning de si pam tra pam de lewa ke si taw da mai ba je ngam da bagi ne ba sing ne then aikoi na si ngam da bagi ne hai be maram di karigino hai kanda aikoi matam ma Manipur gi da ngam me ngam ba lengak sing yarom me even khoi gi maitai pangal gi marak te gi khoi kano ka gi ba chief minister oi gi ba magi matam da even khoi gi yumnam yami matam da 13 August celebration to yaro yana lakon to nam nam to gudum to gi ba sigi pot khra nam to bo se khoi gi oine isagi oi ba isagi lamdam sigi law rules mayam ma sem ba se legislation law maker ni makoi na sem ga dabni makoi na defend to ga dabni aduga first and foremost duty of an elected kind of person sing chi kai no da to protect life and property of common people se kaw gi dai ngasi union government ju puya yai es ke sa ga ngasi ba khoi gi Manipur gi hajik khoi gi leader mo oina vote kahan gi ba praja myam na khoi Manipur gi praja gi damakta ngasi ba kari tau khra bage hai ba wafam se yam chaw na hang ga lai ba wahang ne